Wireless charging means you don't have to plug in your phone, tablet, or other gadget. Instead, you can. Ćao Raja, šta ima? Nisi se javljao 10-15 dana. Evo danas lijepo vrijeme, pa malo se raspoloženje bolje stvorilo. Inače, Ukrajina situacija, mislim nije to lijepo gledati šta se dešava danas u svijetu, tako da malo je depresno i jednostavno 21. vijek i ovoliki rat i recimo tolika razaranja i toliko posle pandemije opet recimo neki rat i onda ne osjećaš se lijepo, jednostavno kad će sve to da prestane i da živimo živote kao što smo nekad živili prije pandemije. Da reko živimo živote prije pandemije, nadam se da će se dogovoriti tamo i da će to ludilo prestati u Ukrajini. Svi su gubitnici u ratu, nema pobjednika u ratu, pogotovo narod i čitav svijet i ove manipulacije i sve to. Evo, gorivo, 5,30. Juče je prvi puta u životu da nasmijem gorivo za $5.30. $90 jedan tank. Ja to, kao što sam rekao, potrošim nekad za 2-3 dana. Tako da jednostavno previše ovo ide, previše je skupo da ne znam dokle više. Što se tiče real estate marketa, opet ovdje market, vidio sam kuću jednu, to ne mogu da vjerujem da je prodata bila je izlistovana za 755.000 i prodata je za 855, tako da mislim ja. I šta je, i to nije ni nova kuća građena, neka 90-ih godina, tamo starija kuhinja, mislim, za mene lično ta kuća je spremna za remodeliranje, izgleda novije malo, ali nije to. Tako da, pričao sam o toj kući, ljudi me neki zvali pa morate se daviti. Pričao sam o kući, kako se skupo kuće prodaju, 2000 square feet, a kuća 850.000, to je nevjerovatno. Evo idem treba mi čovjek da radi inspekciju za asbestos, jer ne možeš srušiti kuću dok ne uradiš tu inspekciju, ako ima tog azbesta, to se mora profesionalno remove, a ako ne bude, onda nema problema, dobiješ neki certifikat i onda to bude veoma bolje nego da uradiš, onda ne košta ništa, samo certifikacija. I ovo će koštati oko $650 ovaj certifikat. Kao što sam rekao, treba mi taj inspekcija za azbestos. Sada je, ako recimo pronađu da ima tog azbestosa, to me može koštati da to onda moraju ručno profesionalci čistiti, koštat će me $4-5.000 da to očistim. Imam jednog prijatelja koji radi baš taj posao, ručno ruši te kuće i onda možda bi mi on mogao pomoći malo jeftinije da uradi. Tako da, ali bilo bi skupo i volio bi da ne bude to. Tako da ljudi koji nekad mislite da rušite kuću, ne možeš srušiti kuću bez toga. Tako da idući sedmice imat ću taj report i vjerovatno ću to malo pričati o tom reportu. Inače čekam i dobio sam plan za kuću, ali čekam taj inženjering da mi se uradi na kući. A evo vidite ovdje u ovom mom
komšiluku. Kuće se sve, one koje su se pravile, one su pred kraj tako. Evo vidite, ovaj čovjek već radi landscaping, finalne radove u kući, tako. A kao što sam rekao, ja ću vam uvijek pokazivati ove kuće. Ova kuća preko 5000 square feeta, znači oko 500 kvadrata, tako da je puno je velika. Evo sad malo s komšijom pričam. Malo sam pričao s njim, kaže još 20 dana, kaže gotova kuća. Tako nešto, pa ja. Uglavnom, vidio sam ima još neki finalni radovi se rade unutar. Ovo mi je samo komšija, nisam ni tako dobar s ovim čovjekom, jednostavno. Inače, bi malo ušao i u kuću da snimim kako to izgleda. Ali vidio sam malo kroz prozore i vrlo je dobra situacija. Ovdje se veliki radovi radi na ovoj dole 34. aveniji. Kanalizacija, nova, vodovod novi i tako. Uglavnom ne mogu tam da ne idem tamo, vidite. Tako da će se vjerovatno kad završi onu stranu, onda će nastaviti na ovu stranu. Inače ovdje je blizu, ima kao jedno brdo iza i ovdje je blizu aerodrom. Taj Sitak aerodrom. S one strane gdje ja imam kuću ne čuje se nikako ti avioni, a s ove strane onda se malo čuju više i tako da je ono koliko je blizu aerodrom ima manje se avioni, malo se avioni čuju, znači tako da jednostavno nije loše što se tiče tog noiza toga. Evo vidite tamo aerodrom u dubini. Ovo je aerodrom prilično jedan veliki aerodrom, možda svake minute otprilike u prosjeku ili 2 minute sleti jedan avion ili se podigne drugi, tako da nisam nikad ovamo prolazio. Kao što sam rekao, kuće još rastu, inflacija je ogromna u Americi. Životni standard se smanjuje, jednostavno kad tebi je sve skuplja, plata ne prati ekonomiju i inflaciju, onda nema, ti si uvijek dornji, što kažu. Samo što se nadam sada u Americi, za nas koji živimo u Americi normalno, meni je najvažnije kako je stanje u Americi. Da se otvore nova radna mjesta što se tiče u fabrike. Da ne budu samo servisi. Jer servisi ti koji ekonomiju guraju dole gdje je životni standard sve manji i manji, jer tebi servisi ne mogu platiti, ne može tebi recimo platiti servis neki, da recimo radiš u hotelu neki bez veze posao tamo i taj hotel tebi ne može platiti satnicu od koje se može dobro živjeti, a fabrika može, kad proizvodi neku skupi dio i sklapa neke skupe stvari, to su, inače u fabrikama su u Americi, ali tako i u Evropi većinom ako su jake firme, onda su veće i sadnice kao što su ovdje, recimo
od 25 do 50 dolara recimo. U Boeingu recimo satca je oko 45 dolara za džurne mene, a za one koji počinju u istom raditi oko 20 do 25 dolara sa velikim beneficijama. Evo to sam zaostao mi je aerodrom nazad, tako da malo se vozam ujutro. Inače uradio sam to sa tim inspektorom, taj posao, jučer sam neki drugi uradio posao, danas jednostavno najvažniji dio dana mi je odrađen, pošto mi je to bio važan, taj raport. Šta god bude, moram, što kažu, s time se nositi. Ili će biti čist raport gdje ću jednostavno morat samo doći s mašinom i naručiti par kontejnera i srušiti u kuću, ubaciti sve u kontejnere i vidjet ćemo koliko će koštati da sruši ta kuća. Moje predviđanje, pošto imam dole dvije one barake iza kuće, dva storage-a, neće biti ispod 10.000 dolara da se to uradi. Biće to prilike, govorit ću vam sve koliko će me koštati kuća da napravim tu kuću. Moje procjene će biti da će potrošiti se oko 600 do 700.000 dolara. Ako sve potrošim ako ispod toga bude, ja ću biti prezadovoljan. Kad prišlo 700.000 dolara na 4.000 square feeta kuću, pošto će biti 900 square feeta garaža, onda to neće biti dobro za mene. A kad kreneš u jedan projekat, ti ga moraš završiti, moraš pronaći pare i da radiš to. Ja ne volim uzeti kredit, recimo da pravim kuću odjednom, jer odmah kad uzmeš kredit, taj construction loan, onda ako ti se razvuče to i ode ti puno na te kamate i onda gledam da ne uđem u kredit dok recimo nisam uradio puno posla koji najduže traju. To treba da znate. Ovdje možeš recimo da budeš, što kažu, zarobljen s nekim, da spojiš struju i onda nije do tebe, da spojiš primjer gas, da nije do tebe. Ne možeš ti praviti sad recimo kuću i nastaviti recimo stolariju raditi u kući ako nemaš gasa, ako nemaš struje, ne možeš to raditi ako nema grijanja. Moraš imati onda konstantno grijanje u kući, dobru temperaturu da se sasuši, da se aklimatizuje taj prostor i kada se drvo onda ugradi da to ne smanjuje. Drvo vibrira, drvo kada je recimo temperatura vruća, ona se smanjuje, kada je temperatura recimo hladna, ona se raširuje, tako da moraš staviti otprilike na nekoj recimo ugraditi tu stolariju i te trimove i to sve na nekoj temperaturi odgovarajućoj. Recimo na nekoj temperaturi koja je većinom u kući oko 70 stepeni, recimo američkih, ako bi to bilo idealno. I da non stop radi, da se suši kuća, da se suši drajva, da se suši taj suhi zid, tako. To bilo za današnji video, pa subscribeujte se na moj kanal. Čim bude malo više novosti, bit će više i priča. Pratite Mirzu u Americi. Ćao, čao.